أسعد الله أوقاتكم بكل خير وتكف كاو غام جوهندا إبهاتي mrilunge harima direkti hatu inu ni Mwenyezi Mungu kananga ni harima khair na amani o mahala nikao domlio insha Allah Mwenyezi Mungu ajalikana na ni harima khair na ni harima tama njema Mwenyezi Mungu aritoe harima zila tabu ikao ngizo harima insi hatu Komori aritoe na zila mashakili ikao yasijirio harima insi hatu yarinike tawfiq insha Allah ta'ala harima imasiwa ya hatu kujimlifu wahayo wa aidan yarinike tawfiq ni wanansi wa Komor yarinike zijokana khair insha Allah ta'ala. Siku leo tamani nijeni ha islaminani ha mawduu ikao miongoni mwa maudhui ikao zishughulisha wa Komor harima fatra ikao iyo fatra ilo na muda mwingi takriban ranzo wakati ikao rais wa dawla Othman Ghazali yarengezi ni namna ikao ye sarafa ya he emali ya he dawla ya rumilwao ya husu ila janib ikao de la vision warambia kana yode emergence halaf namna ikao isarafa ngerumilwao husu ya janib he ekonomi ya he dawla na ila hadaf ikao ngetahao wanduwa waswili harma ila vision na ila ru'ya iparao de emergence na umbasauo ensiya hatu Komori. Lidhalika ngarjoha isima hadisi ya he ekonomi ako na wena mnarjoha isima hadisi ekonomi ngarjoha hadisi ekonomi ya kipolitik rifanya analize harma ze sarafa ikao do zi rumilwao harma dawla walakin wakati riko hadisi janibi ya ekonomi ki akademi waruka soshinda wa hadisi ze janibu zonsipi cha wandurenga janibu nzima wanduwai hadisi wangalia ze njema zilo yabo wardi wandu wangaliane zila konsekansi kaungizo harma janibu hiyo wandu watowaze solution sayo wandu waja wafanya intiqal wandu wende harma fikra abili tena janibu ya abili wandu wajua wai hadisi no ili wandu wajua wasili harma ru'ya harma vision joka shamil ijo utsanganyaze nongozo nsipia wandu washinde wahunde ru'ya wandu wahunde vision waone izo namna wakobidi watasarafi harma ekonomi ya dawla. Mithali hindi leo karbu nzara hadisi ekonomi ya dawla abujum kishari hadisi ekonomi de tijara ya hatu ya dawla Komori na zila dawla zinwajina mkinishando hadisi misi wa mandiyo au ri hadisi ledima au ri hadisi ila kwamba dize sharika kujoja fanya investisi harmwensi zo pia zonje harma ila janib ya ekonomi ya dawla. Lidhalika kaunu wa hadisiyo abo wandu jo urenga janibu question muayyan masala muayyana wandu wa hadisi. Tayeb mimi harma hadisi ndio hadisi damina nyibanu ino hadisi muhimu mana ino hadisi kao juzu ya hao upande wa hadisi hiyo wa mushkila asasiya ikao ngo tunaweza ka karson de leausoni miongoni zila mashakili ikao siuzi hadisi banu daiman kana ladhimuri renko yadzitu harma ze masaili hizo takriban ikam doanza mkensi mfanye qiraa msome mwangalie etsiyahatu mjibuzise suala muhimu ikao ladhimuson sipi kensiri litalie ladhimur kensiri lijib au kweli au imani au la muhanza masiwa ya hatu ni dawla hatu na ila mahaba ya he ensi hatu ladhimur jibu suala haman ilo le suala li kansiban zabarindi ritsonde la usoni wa Komori nabo si wanadamu jeli kana Mwenyezi Mungu haumua walomoris wanadamu sisi ngasina akili jeli kana hanika wandu wasa akili enamna zinsikaonga mmonao wende la usoni zo kaswende swani majini wala kaswende swani malaika walakin ngazende siwao ni wanadamu hamadasi bitabiat alhali lo suala muhimu kubidi wewe kensi ulijibu ujuzise zabarindu yenshar mufukara zabarindu tsona maisha zabarindu ujuhao weni usiku wendewe wetsaha tartibu za urohabo nzeu wendewa tsahe maisha lo fikira muhimu
wanama watukufu. طيب لسؤال ilonga الجو panga suala muhimu. Eze mashakili ikawa ngaziremao harma daula ya hatu itongezao kana karton de Lawson no ilirjo shidara angalize ze mashakili hizo hunde solution ya hazo. Juzo ni ze mashakili ikao muzi tekeleza banu wanama watukufu ikao la dhimuri zangalie no ilirjo roha harma ze tabu ikao dorilio rishinderi jibu masuala ya maili ikao dora ya uzisa banu ze barendri sonde Lawson ze mashakili ikao ngizo harma daula hatu hindi. Juzo ya ujibu masuala maili yao de job tungazari kanari rohe harima ze tabu ikao dorilio. Yo fikira muhimu. طيب ze mashakili ikao ngaziremao harma daula ya hatu hindi. Ena mrubano gene eruia gene namna ikao ujosoma o mushkila ukao ngotongezao kana karton de Lawson. Walakin rogma izozo nsipi ya shanga boila mushkila asasia ikao wouza ze mashakili za saten. Lidhalika wanduwa dawangalia o mahala nikao o mushkila asasia wanduwa regle o mushkila u. He takdiri ya hangu, he qiraa ya hangu, he ze fikireza hangu, insiatu nga sina mushkila ndaru, ze mushkila hizo, deza zaya ze mashakili zonsi pia, ikaonga mzionao harima insiatu. Mingoni mweze mashakili ndaru hizo, dokana de ekonomi ya hensi ya hatu, ikao. Ngiswarifishilwao, hanamna, ikao kabati uadilifu. Nifasiri nikusudia uadilifu hindi. Inamna nikusudia uadilifu, dokana wakati ikao wanungo harima daula, kasina resources zilo harima daula, ladhimuzi wazianshiwa hawaadilifu, hanamna ikao ngejo tongeze emendeleyo yendeleye uson. Leo rinikele fumvu la gazija, wa aidan rinikele fumvu la nzuani, rinikele fumvu la mwali, hanamna ikao ngabjoka usawa, ikao ngojo tongeza emasiwa neensi yendele uson. Yo di namna riko kusudia kana ngasina resource, ngasina ekonomi, ikao ngyo harma daula, ladhimu iwazianshiwa hanzia ya kiwadilifu, no ili wanduwa joroha harima zetabu za he ekonomi, ikao ngaziremao ensi ya hatu Komori, za ya mashakil menji, ikao ziza ya ufukara, ziza ya ubure, ziza ya ujiram, majarima, uza ya hijra, wanduwa tsongora nse masiwa wanduwa juha watawa, wa aidan uzaya mabade ikaunga mnyaonao harima ensi ya hatu Komori. Do mushkila ikaunga sina resource zilo harimu ensi ya hatu kazituwa zianshiwa hanzia ya kiwadilifu. Juzo waheze resource ikao kasuwa zianshiwa hanzia ya kiwadilifu de sarafa ya hema pesa ikaunga njiao harima daula. Juzo ya he sarafa ikao yosarifishilwa harima daula daila yako hansiwa ya hususishiwa haula he misafara wa he rais wa he daula wa he nchi ya Komori wakati kao nguroho yende yafanye msharikiano wa he daula Komori na zila daula ikao wanyanyasi na zila daula ikao sisiri hansia vision kana wanu wandu ikao wajori sharikiano harima zila maendeleo kao sisiri jotamani zikaye harima nchi ya hatu Komori. Donc izonjo fanya lelo harima haisi hatu anu lelo amjaunika mizani ikawe mizani hiyo gejoshinda yusaidie weleo mahala nikao lonifikirio no ili henin rongo ikao ngazjo ujiri he namna rjouzi isibanu gojoshinda uhensi fikra upange data upange information ushinde ufanye analyze na zila namna ikao ngonoze mashakili ikao ngazibenu hao harima ensi ya hatu hahususiana wila fikra raitekeleza ramba ukana kabati waadilifu wakati ikao ngari wazienshao zila resource zilo harima daula ya hatu Komori. Resources za daula zipangi hanamnaje? Zipangi hanamna zinji. Bima, mapesa, tijara, servisi, zo pia zo panga ila tijara, zo panga ila ekonomia he daula. Lidhalika kanga rivumbuwe sarafa ya he daula, yo juzu ya he ekonomi, ikaungi harima daula, namna iswarifishi wao, ngejo tungeza babenu he mabade, harima ensi ya hatu Komori, ikaudi mabade raya vumbua,
harima hadisi hatu inu. Heni daula oso hanti pumba la mali ikao lijeli rumishiwa harima ila siasa ya he daula bonze. Mingonuyo da ila misafara ikao you baliwa na ula madhamana wa he daula ya hatu ikao waruhao wende waritashie zila fikra ikao sisi lijozitamani zikai harimensi hatu no ilir joruha harima ze mashakili ikao uruleni. Wakati ikao ya daula Komori wajawa khasusisha pumba la mapesa linikiwa rais wa daula, linikiwa waziri ya juhe ya rohebo nze abo sisi wa Komor ngari lindao kana rito wa pumba la mapesa shabunga bjorejei mapesa na mapumba ya menji ya mapesa ikaunga jorejei harima ensi ya hatu Komori au ala al-aqal msafara ula usaidie harima janib ikaunga joka harima maendeleo wa he ensi ya hatu Komori. Ikanga gamjuao au ngam zihadisio inu jadal ikawa nu wa Komori ngari hadisio fikrain. Walakin takriban kam duan zama ngalie jadali inu mahadisiano kabati mdu ikawa ngu hadisia an detay haku namna isarafa ya hemi safara wa he rais wa he daula wa Komori. Siwa mbakana masurufu ngayo menji raisi ngu pashuha winji se faida kasubenuha shilari balili yao wakati yarengao pumba la mapesa la he daula endevo nzia rejei haribali ya nongo hindi wakumoringo wendao hotera wende wa mlaha wende wa mstakbili wakati ya rejei hiyo kabati mdu wako muzisa ebanu hubali ya hindi ebanu zajiri hindi ebanu hurifanya hindi ema pesa warengao harumwe daula wabali yomsa wende harumwa msafara hubali ya wa Komori hindi huregle mushkila hindi harimwali la pumba la mapesa ikao lirengwa harumwe daula unikiwalo upashia wende harumwa msharikian muhimu wa he dunia kuja na hindi. Lusuala ya kubidi dozi siwe madhamana wa hatu harima nsi hatu daiman. Sisi wa Komori lelori decide ukananga sina mushkila wa he ekonomi sonsi pia nga rijuwao rifikir ukana ladhimu risahilishe ila misafara wa he rais wa he daula no ilirjo hundaze faida au harakifu. Ramba ukana karendora ajira mvio ya mvio hiyo ijeido baliera iswa he daula umahala nikao ngwendo ya shariki harima ila mikonti ikaunga joja na faida harima ensi hatu Komori. Desu alangilo banuwa nama watukufu wa Komori. Hal riuzisa taklifa ni masruf ikao ladhimu ritewe sisi wa Komor rendera ajira mvio lijerenike rais wa he daula yadopashia yende harima zila misharikiano wa he dunia. Hali ngabo Mkomori ya uzisa suala hamadilo takriban kabati Mkomori ya uzisa suala hamadilo walakin si uhadisi ukana masrufunga yomenji ladhimur khafifishe wa ila akhiri. Walakin ze detail njomni kanibanu wanama watukufu amjorenga hala nzima ikao dianyumeni ikaunga mwanao abasainu rais wa he daula haroha Moroni hende Doha haroha Doha hende Brazil ujo korejei Komori tihalivanu insha Allah. Wakati kao sisi wa Komor rideside ukana ngaranzao risahilishe o msafara wa he rais wa he daula dupasha mvio no ili mavuna ya jorejena haraka joreje haramunti hatu dihunde faida. Ramba ukana ngaranzo ndera jiranvio abola sisi wa Komori sarijwa ukana henu wakati juka ndera jiranvio abola dhimuri uzise ngarjo kwa jiranvio nu namnaje ya vio nu ngarjo kwa iliba namnaje ima pesa ngarjo kwa la wanandaho tapani masuala muhimu yafikira mwando ikaunge jou ladhimu ujiyo hetswani haho wewe Mkomori ladhimu jokana henu wakati kaunga randora jiranvio renikera iswa he daula ya dopashia iyo anvio kaunga rjoho ajiri heni saa bimana kana heni saa ikaunga rjoho rengamvio iyo ladhimu iliba mapesa na haina saa harma ze anvio hasba he anvio tena yo henda par
5,000 euro enda 10,000 euro yimheya mjuma 25,000 euro. Bimana kana sisi wa Komoro wakati kao rideside rabakana ngarandora ajira mvio rinikera iswahe daula ngarendao haramwe sunduki ya he daula ya Komoro rendera renge pumba la mapesa ikaule pumba la mapesa lila rijori rirenga ribu reinvestise haramwe nti rijori renga le pumba la mapesa lila rambari libe wananti wafanyo haramwe daula charamba kana kartu fanyeze ndongo hizo ngarinikawe iswahe daula ni pumba la mapesa linu ya pashie yende no ilia joribalilia menji na menji ni kana renge mapesa yala reinvestise hondani. Lidhalika siyo ndari uzisa. Par euri hausa nzima garjo liberalinga wakati kao garjo wajiri ya mvio. He numero de namna ikao timnikaniyo yabo. Yo henda 5,000 euro heni saa. Yo heya mjuma 10,000 euro heni saa. Yo wasuli hata mjuma 25,000 euro heni saa ikao ngarjo renga mvio ila ri irumie rinike rais wa he daula. Yo fikira muhimu. Hai. Fikira ya satena. Wakati ikao ngarjo ndara ajiri ya mvio, abu ngarjo uzisiwa ni sharika, ikao ngarjo radiza mvio, ema safa ikao ngamtsahao, kabjuko irenga ranzinda hu, henadahu. Ze kilometre ikao ngamjuko renga ya mvio inu muirumi. Siwa mbiokana ngaranzo renga ya mvio, ribahizera iswahatu, ya rohe Moroni, yende Doha, ya rohe Doha, yende Brazili, yende Brazili, ya rejei, harima ensihatu, hausalama, ya ribaliliye mavuna mema. Yode fikira mwana. Wajoru zise masafa, deze kilometre, ikao ngaranzao riwajiri ya mvio ila, yi ipuwe masafa yala yontipia. Yode ya mwana. Ya bili, wajoru di waruzi seze servisi ikao nga mzita hao, zikae harima anvio ila, na manzo zike VIP, haunga manzo zike normali, namnaje ikaunga mtahao wa Komori, ila anvio ikaunga mjoko wajiria, ya rais, wahe daula wahani. Yo fikira muhimu. Kwa fikira ya raru, dokana ngwa joru zisa. Ye delegation ikaunge joko dungane ni rais wahe daula, wajoko kawanga, manabo sisi nga sina anvio ikao, yobali ya wandu wane, nga sina anvio ikaunge jobali ya wandu sita henda mjuma shenda kasina mvio kaunge jobali ya wandu 15 wasili hata mjuma 20 ni wa Komori gamtsungu wao amvio hindi. Heni amvio yabo heni namna ijoko bali ya mabiri yabo ngiyo naye priya hayo khasa ikange joko bali ya wane hau sita nabwe priya hayo ijoula wana baina 5,000 euro enda 6,000 euro hau 10,000 euro wa aidan hasba he ya mvio ikaunga mjuko hanza mwajiri nike rais wa he daula wahani. Ike ya mvio yonge joko balandu mjumabo aidan gyone priya hayo wahakadha. Bai. Eze awamil zenongo ikaunga zyo athirisha. Wakati kao ngarazore ndera ajiri ya mvio. Ikatamba awamil nongo zyo athirisha zenongo ikaunga zyo tsongeza renjeze mapesa. Siwamba awamil ikaunga zyo athirisha wakati kao rende ngaranzao rajiri ya mvio. Siwamba awamil. Logo ya mwando, ijo athirisha kane mapesa ke menji hawake mashashi, dekalite he ya mvio. Ekasi siwa Komori rambaera iswa hatula dimu ya do pashia Airbus. Huyunge jo athirisha epri. Ekaramba kana no era iswa hatu si umanza, si mtukuza la dimu rimtia harma mvio ya Boeing. Aidan abunge jo athirisha. Badala kana libe 5,000 euro, shabunge jo hoya mjumabo hasba he nao ya he ya mvio ikaunga jo kwa ajiria rinike rais wa he daula wa hatu ya pashi. Yomonsi. Yabili. Do muda wa he rihla ikaunge jo kombalia. Razimto we Komori hata ije imrejesi. O muda hindi. Chumbili, derandaru, mwezi, mfumomine, de namna ikawo muda sisi rijoko kanti, rihadisi, dasine sharika, ikaunga rijoko wajirie, anvio, rinike, era iswa hedawa. Ifikire ya raru,
de adadi ya howandu ikao wajoko dungana ni rais wa daula wapashie harima envio hiyo adadi aidan gejo jouer roli harima masala hiyo yabili deze rusum nize ushuru ikao ngazoko libwa wakati kao envio ila ngejoko fanya transit harima ze aeroport ze dunia ni namna ya wajoko tie essence ni namna wajoko fanyeze jamarik na ile kwamba kana ikawa bali ya zinro wajoko fanyiwa douani zizo pia zo njia harima zila awamil zila ndongo ikawa zo athirisha ye prix wakati ikawa wajoko ajiri ya envio fikira muhimu wa aidan kabozi la rusum ushuru ikawa zo kamilisha hazikao zo kaya harima ya envio interneti de service ma wetresi wajoko kaya wala joko munike shahula wajoko balieze ndogozo ntipia ze juine shahula ne ma doctori na o ntipia ne ma piloti wajoko baliwabo wajoko kwanza waliwa no wando hazi wajoko khidimira iswa daula izo zonsi pia zo tilo harima aqd ikaonga joko sinye renikera iswa daula ya mvioila ya balie yende yarifanyio msafara ya jorejei au salama na mavuna mema harima nsiha ndoko muhimu hizo asna awamil ikao sisi wa Komor wakati kauri decide garanzaura jira viori nikerwa rais wa daula zenogozinu ladhimu rambilwazo ne sharika ikaunga rjoko wajilia rende ratsahe envio monsi pai ajomnika ni mithali leo era iswa hatunge Paris ajohanzende Dubai ramba ukana ngaranzora jiri envio imbali ye Paris imbehe Dubai erjo liberalinga masafa ya jola wana Paris huwasili Dubai ye jouru garjouli basisi wa Komori à peu près 6000 au 600,000 6000 ya dollar au ya euro par cent harma ulawa Paris ya wasili Dubai ede mapesa ko birilivi ikari mto wa Paris ya wasili Dubai yo mithali basit shanga bjomji harmo mithali kaudura iramba kana ngarjoi hadisi de Euroha Komori yende Doha wasili Doha yende Brazili ya rejei Komori bai yafikiria mwandu wakati kanga randora sinye akori hiyo au ya aqdi hatu desine sharika hizo amade namna ratekeleza abongarjo kansiri fikirize fikira astekeleza abo kana renga usiku saa hindi wakati hindi wa ila akhiri bai yo fikira muhimu no ilinti joleta haku hadisi sha ula muqaddima no ilinjo shinanu nike fikra ranzibanu wakati ujoishi yakana sisi wa Komoriri wajira mvio ukensi uwaze masari swamba de masari de masafa ikaunga jomto wa Moroni ya mbeho mahlani yanzoende ya mrejeze Komori sayo uwaze ne ila namna rajiri mvio na bojoshi nda ujue taklifa ikauri kalifisha horenge ya mvio ila bai narifarudisha ukana rais wa daula juzi aroha Moroni henda Doha kunu Qatar ikardo anzarangalie masafa ikao ngajomto wa Moroni ya mbali ya wasuli Doha nganzao rirumie masafa harma 4000 km masafa ya ula wa Komori ya bali ya mvio ya wasuli Doha ujobitsa 4000 km uhawani no ili ya wasuli Doha bimana ikardo anzarangaleze 4000 km hizo ngazoja à peu près harima saa 6 uhawani penda saa mfukari yofikira muhimu wakomori pai ikarenge saa 6 hizo haumfukari rifanye fua ne namna rajiria mvio manaramba ukana heni saa ya 5000 euro ya 10000 euro ya 25000 euro ngarjore ngaze saa 6 rifanye fuaye mapesa rajiria mvio daborijo parisa ye nombre ikauri livi sisi wa Komor riwajiria mvio imbali ya ranzi Doha Moroni imbeha Doha yofikira muhimu
à peu près ijori nika combien rajo liba msafara wara iswa daula ya rohe Doha ya rohe Moroni ya wasili Doha takriban sianzia ukana hena mnana waza mimi abo sisiri libi harma 40,000 euro otola wa Doha ya wasili eola wa Moroni ya wasili Doha di anvio basi watsina ukana rilibi wandu wajuko garde ne assurance ne we shahula ne le toli ne loteli ne wandu na hizo zonsi pia la de anvio basi oto wajiri anvio ukana anvio inunga riwajirio imbali Doha henda imbali Moroni henda Doha ngarjo liba 40,000 euro henda 7,000 henda 40,000 henda 5,000 40 na 70,000 voilà 40 henda 70,000 euro mwalema pesa amanda yayo watinazila hubuti na ukana ngejoko siha harimwe teranga joko fanya transit keno izo zonti pia sha amazo de anvio bahi wakati joko dara libe yomonsi pai wakati anvio ile joko mbalia Doha imbehe Brazil masafa ya balia Brazil Doha henda Brazili à peu près ngio 12,000 km bimana ukana 12,000 km hiyo à peu près henda 14 heures henda 16 heures saa 14 henda saa 16 hola wa Doha wasuli Brazil na rudi rengeze saa 14 hau saa 16 hizo ohawani zijombali ya Doha ya wasuli Brazil rifanye fwa ne mapesa rajiri anvio ejo rinka combien takriban sanzia ukana ngejoka 1500 yani ngejoka 1500 ya euro la 150,000 euro ye dépense jomto wa Doha imbehe Brazili à peu près la dimu 150,000 euro ijo waswili harima 250,000 euro mangalio mabla hamanda yayo danvio basi kwa jiran vio ba watinazila rusum nazila ushuru razivumbua pai kombalia Brazili yimrejeze Moroni ngasina à peu près 11,000 km otola wa Brazil ya reje Moroni à peu près abonga sina combien de heures yabo ngasina 13 heures henda 15 heures saa 10 na saa 15 zijohumbali ya ranzi Brazil hata zimwasulishe Moroni na mrengeze saa 10 hizo hau saa 14 mfanye fwa ne mapesa ralibaye anvio mimi namna na waza dukana ngarjo libarma ama 140,000 euro otomto wa Brazil zimwasulishe Moroni zijomkinishi haziwaswili harma 230,000 euro zijomto wa Brazil zimwasulishe Moroni idha ngamina masafa ikao ya balira iswahe daula imbali ya Moroni imbeha Doha imtoa Doha imbeha Brazil imbali ya Brazil imrejeza Moroni masafa yonsi pia yayo kari ya unjilia ngarjonga ukana hindi ngasi harima 27 km za masafa ho hawani ya iswahe daula ya safiri bimana ukana ikardu anzari wazeze 27,000 km hizo ngarjo parsa ukana hizo ngazo huja à peu près saa mengo miraru na ndaru o hawani penda saa mengo miraru na mfukare o hawani ekare rengeze saa mengo miraru na ndaru hau saa mengo miraru na mfukare rifanye fwa ne anvio ikauri wajire mapesa à peu près mimi namna na waza ejouri nika harma 350,000 euro jomkinisha hii wasuli harma 6,000 euro harma masafa do tsoroha Doha yaje ya tsoroha Moroni Doha Brazili Moroni otolibe anvio basi da anvio ba
Wasinazi la ushuru lazima rilipe mapesa hiyo 350,000 euros kwenda 60,000 euros. Mwangalie wa Komoro mablaghe hamanda hayo. Et kasi danzani ifanye analyse kipolitiki, ekonomia kipolitiki, tijorenge mablaghe yayo mapesa yayo de 60,000 euros hiyo, niangalie harimo wandu ikaungwa libwao harimo nsi hatu komo. Ekati sofanya kana nga wandu walibwao heni mwezi woliwa 150 euros. 150 euros. Heni mwezi. Wandu wao rubanza rengeze 600,000 euros, 600,000 hizo. Etaklifera iswa edaula. Rilibe wandu wao. Rijolibe wandu hazi wanga. Si ondokana rijolibe wandu hazi 4,000 wandu hazi. O 4,000 employés ikaungwa fanyo hazi harimo nsi wakubidi warengwe mapesa yayo waliwa harima mshahara wahao wa mwezi. Mapesa yayo rengeri nikera iswa hedaula yafanye msafara. Fai. Ikamda zama ngaleze 4,000 employés wao, ikamda zama ngale izo ilangabi Komoro. Izo fami ngabi Komoro. Izo fami zinji Komori. Fai. Nyinga mjoka na mkomori nzima yofanya hazi na abo you ye harenge jukumu la wandu ikaungo watanu hodahoni. Ekari libi mwadhafu mzima harmwe sirkali 150 euros abola ngodo yalise wandu omwe wandu watanu hodahoni. Mrudi mreme wandu watanu ikaunga uharma ila wanzo walisiwani mru mzima mapesa yanu ya rengwani kwa mru mzima rais wa daula ya pashi. Ya muna utaklifa mandiyo wakumoro. Hai. Ekarenge mapesa yayo rumia reniko wandu hazi waliwa rijozi ya majarima mangabi Komoro. Wakumoro. Rijozi ya majarima mangabi wakumoro. Wala ikao haliwa hasaidiwa wanyanya walo harmwe fami. Wala wandu ikao wa hundre ekutia hao aborizi ya majari mekana kwa nenda ya uwe mru hasibabu ikaonge na nzaya haunge na fukara no ili ajo parsamba hendu yale. Charenge mapesa rilibye muwadhaf hafanye tadbiri hea ila hahe hodahoni hakalimisho wandu ritowa ufukara ritowa ujarima ritowa hizo zonsipi. Walakin lilasafi shadid sisi wa Komoro renge mablaghi yor nikera iswa daula ya pashie no ili ya jari nike mavuna mema. Ithalika ya Komoro na mangali. Tai. Na mangali misafara ikao ifanyuani rais wa daula khilala hefatra ikao harengeisi. Mjo yo mablaghi ngabi wa Komoro? Ngamjuwao mablaghi yayo yonsipia. Namna jerjo karenge mablaghi yayo ritia pare, riwaha madrasa, rikreye hazi, rifanya namna, rifanya ndongozi nchi. Namwangalia, taib. Mapesa nunga joko la wanda. Mwishia izoe waziri wa ekonomi, izoe ajaza ambao juzi wa parlement. Namna wajoko kwanza wa hensi rakabe mushaddada, wa heze transferi za mapesa. Wa aidan nezi ndo namna ziloali za heziwa hizo nsi pia za ushuru hizo ngazenda undaho azendoza sarifishilo harma misafara za ushuru hizo ngaziro haundaho aziro ho poshoni hangu aziro ho poshoni haho ngaziro hao la poshoni wa tajiri ikao guroho yende yatahe maisha yaje yarinike zila bahazazi ikao wazifanyao nezila bidha ikao wazojezi huzo harma nsi yake lidhalika ngizo hali hasibabu dokana ngaranzori fanye taghtiya ya hum safara wa hii serikali ya. Lidhalika zona ambao banu wa Komoro watukufu madhamana wa Komoro irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Lazima wake urehma wa Komoro rikensi rifikiri namna ya ulela daula zireso sizinu ziwazianshiwa hanzia kiwadilifu yode namne ikao ngarjuende la uson.
ekaka bati waadilifu harmu wazinsha ze resources zinu kabjonjeza ujarima kabjonjeza ufukara kabjonjeza hijra wanyanyasi wajo tawa harmenti hatu wende wadofa harma ze bahari ne ze dizeri no ili wende watahe maisha. Lidhalika hapo karjafanya solution karja hansi namna ya uregle mushkila asasia. Idhan wa Komori ze mashakili rlonizo harimenti ya hatu yatsongeza ukana kartwende la usoni ngizo nraru fakat he raiya hangu de zila reso sikaungizo harimenti ya hatu ngazi waziishao harimenti ngazi waziishiwao harimu wala wandu ikaungu wao harimwe sirkali hanzie kao kabati wadilifu mingoni muyo de misafara ikao nge gaspio lao harima emisafara wahera iswa daula ni madhamana wa Komori. O mushkila rlonuo ngasina mushkila dictature ikao ngiyo harimenti ya hatu wa Komori. O mushkila wararu ngasi o mushkila wahe ukolo deze mushkila ndaru hizo wa Komori bitijarjilatiza wakati regleze mushkila ndaru hizo ngarjoro harimo zetaburlonizo sijajara milwami emergency emergency ni daula sijia haki daula ya udhulma ikakarja regleze fikira hizo ala dunia salam wa Komori. Hal ngasine qudra naam ngasina qudra wa Komori ngasina qudra ngasina wandu wasoma ngasina wandu ikao ngarjoushi ndari kensi rifikir liensi ya hatu hanamne ikao ngarjoro harmazi tabu lonizo walakin ganzao ankili wa Komori ganzao ankili rifikir liye daula hatu wa Komori. Idhalika yodo wasiya de fikra batukanzani tekeleze. Idhan ekahuishi ya ukana rajirian viyo rinikera iswahe daula abonga nzo ukiansi ufikiri riwajiri hasanga riwajiri ha tihunga riwajiri ha mwezi minga heni sabori kaulibaralinga yema safa ikao ngajoko towa era iswahe daula Komori ya mwasulisho mahala ni anzoende ardia mrejize Komori ngasina masafa mangabi yabo dabo jushinda ujue mapesa kao ya tolo harmwe sunduku ya he daula ya nikiwera iswahe daula ya fanyo msafara ula no ili ya jariba liye mavuna mema ikakaja jana mavuna abula dimurreje harma mahkama redera uzisi ala al-aqal uzisi namna je masarifu mapesa yano na abo jokari ya sarifish harima janibi kao jokarendila usoni. Idhan yode data na tukanza ni mnikeni yode mizan na tukanza ni mnikeni no ili mjoshi na mpange fikra mjumaze fikra ikao durasi tekeleza banu amjokana nyinyi wandu ikao nganya ilmu injira hanasi nganya fikra zinjira hanasi walakin Mwenyezi Mungu aramakana fadhakir innama dhikra tanfa'u almu'minin. إلى أن نلتقي في قراءة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.